Okay, so mga amigo, presentalmente takikita ahora na Kulyanan Covered Court, donde el Department of Labor and Employment está conduci este seminar acerca con el mga tiene negosyo, yuta negosyo, tiene mga tienda. Este el seminar para con aquellos mga dueño que tiene mga empleyado que trabajan na di la makadekwalan mga negosyo. So ahora tamira kita na di background manada el taki ahora ta ase el atende sila por causa con el mga pwede kita sabi mga cosa ba debe ase el mga question si cosa el tupaw anyo del un empleado que puede trabajar kay sabi kita klase-klase de mga negosyo tiene. So tiene mga negosyo, tiene mga menor de edad trabajar, si ta puede base el ika-3 el sueldo, si cuánto debe dar el sueldo kanila, el beneficio kanila. So amo se el mga talking points ahora te enseña aquí na seminar donde este mga tiempo takin atras di mio el mga empleado de la Department of Labor and Employment. So aquí en la ciudad de Zamboanga, so en Teacher Yuste kay uno del diaton también na como kita un representante kita del diaton negosyo, tiene kita negosyo el mantene y siempre tiene también kita mga empleyado. So aquí sabi kita luego el mga cosa que debe ay para con el diaton mga empleyado y cosa también tupo para con el diaton mga dueño también del mga negosyo. Guys, si Sir Wesley my all-time friend también si Diamond. So ara lang también kami yan mirahan. But abla kita good. Si Sir Wesley Tan. Long time no see sir sir. Quería contigo ahora pregunta sir acerca del talking points antes and invitation también con aquel mga chile negosyo aquí na ciudad de Zamboanga sir. Go ahead sir. So thank you very much Sir Gino for giving us this opportunity to communicate to the public. Sabi ustedes, cuando acaba el pandemic, el most affected sector, el mga micro enterprises, no? Most of them may pwede bira, no? El otro, medyo tiene pa kad mga, ya pwede pa stretcher mga kapital, ya pwede pa bira uli. Ya cambia otro mga negosyo because otro el dynamics no? After COVID. So tarde, no? Taki el Diocedes Department of Labor and Employment, no? Aki kita na, tanda kita naman barangay, no? Si. We are targeting establishments employing 1 to 9 workers, no? Akil mga micro enterprises, no? Our purpose is to assist them, no? Because micro enterprises, no? El tayo na di aton local economy, no? El tam provide 90% no the support na di aton economy and employment generation takita men na sector. Yes. Pero tiene tamen silang mga gaps, no? Tiene silang mga gaps in terms of the compliance with the minimum standards. Kaya taki kami we educate them, no? We provide them with the minimum requirements of the law in terms of general labor standards, occupational safety and health, and of course, social welfare coverage sa atong mga workers. No? Pero tagi kami, para man-assist kanila, no? How to comply. So, kaya tsene kami mga self-assessment, yung manda sa kanila, and tsene mga action planning. No? Yes. SL di atong trust, no? Hindi kita kanila man inspection actually kung mga jutay-jutay mga establishment provided may complaint may Yes. complaint kanila. So normally we provide support and developmental approach in trying to reach out to our micro enterprise. Tanda kita ng barangay. So apelo tamen no kung mga followers si Sir Gino, the Gino Project, no? Anda kami na doon sa barangay. Dali ka naman opportunity para man-share. Hindi lang no? Tiyan namin mga assistance el Department of Labor na mga tawag sila yan experience mga financial disruptions, economic turmoils, el mga negosyo, yung mga bankrupt, tiyan namin mga ayuda and asistensya di aton Department of Labor and Employment. Mapuwersa pa siyempre Sir Wesley, biro sa eso, paki pa siyempre. Si Genesis problema or mga pregunta acerca del Department of Labor and Employment, pwede ustedes abisita na di la opisina di ka na Sir Wesley para pwede con ustedes ayuda. So lang mga amigo no, akin na death programa el the Gino Project.